Kei ngā ngutu o te makiu, te ropu tōrangapū ōreipa i tēnei wā, nōna nahi nei I puta mai ai te whakatau a Mita Rirenui kei te whakarere atu ia I te whare pāremata a te mutunga o tēnei tau. Ko Kelvin Davis tētahi o ngā māngai I uru atu ai ki te whare pāremata I ngā tau tata nei. Ko tai mai ia ki te taiwhanga pāho nei, nō reira Kelvin tēnā koe. Kia ora, Scotty. E hoa pēhea te wairua Māori I roto I te ropu reipa I tēnei wā, muramura ana, poko ana rāni. Kaha tonu ana te wairua Māori ka reo te ropu reipa e takatu ana mātou ki a riroi katoa ngā tūru Māori a te potitanga hei te mutunga tēnei tau. Mā wai ngā kaupapa Māori a tō ropu e kōkiri. I te mea, kei te mutu a Mita Rirenui a te mutunga o tēnei tau, kāre anoa parekora kia ki mai kāha ia, mā wai e kōkiri. Ko Māo ko Shane Jones ngā māngai tuarua mō ngā take Māori. Engari kei kona tonu a pare kore kaha tonu ana ia ki te whakaputa I ngā take Māori. Hei kōrero mō mātou mo te ropu reipa mō ngā take Māori. Kei kona tonu ia e kaha tonu ana. Mohi ana tā tāua ki ngā raruraru kua pātu ki te ropu tōrangapū Māori. Engari, kāre koutou o reipa I te tino whakatairangi I a koutou anō I tēnei wā. Hea hei kore ai? E hara tēnā te āhuatanga Māori kia pūtu o mātou whanaunga ki raro. Mohi o whānui ana te motu kei te raru te pāti Māori. Kāre kore e raruraru ana rātu. Engari, e hara tēnā tika ana mā mātou kia pūtu rātu ki raro I tēnei taima taumaha ana. Mā rātou anō o rātou ake raruraru e whakatika. Kia o whakaaro ka panaia a hone harawira? Well, mehe mea ko ia tētahi o ngā memo tō mātou pāti ka panaia ki waho, pērā rawa ia Chris Carter, tērā pēr hone rau ko Chris e pupuri ringa kai muri rawa I ngā tūru o te whare. Engari, hore kauhau I te mōhio mehe mea e kaha ana puta rau ko tare ana kia panaia ki waho. Ōna raruraru I tēnei wā, he mea pai mou nera I te mea, kei te whai koe I taua tūrangi roti te tai tokerau? Kāre kore tāku tino hihi ki a riro I a hauta tōna tūranga a te mutunga tēnei tau. E rongo ana hau ngā kōhumuhumu I roto te tai tokerau e hanga hoha ana te iwi o reira ki ngā raruraru kei roto I te pāti Māori. Engari, kāre I te mōhio mehe mea ka whaihua tēnei mōku kei te raruraru ia engari he whakataitai tino pai kei wanganui a Māua hei te mutunga tēnei tau. Kāre kore. Me kōrero tāua mo te uepu tohu Māori o te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Kia o whakaaro kei te takahia te mana o taua ropu o tira te mana o te Māori? Kāre kore ko ngā tokorua ngā tangata hei whakahe mo tēnei raruraru e takahia nei te mana Māori I roto Tāmaki Makaurau. Tuatahi ko Rodney Hyde, nāna nei tēnei āhuatangi I haka tūai. Ko tana kai tautoko a hone ki, ko rāua tahi, hore kai rātou e hihana ki a whakamana I te iwi Māori kei roto te Tāmaki Makaurau. Ki te pōti hia koutou o reipa hei kā wanatanga te mutunga o tēnei tau, ka whakatū tūru Māori motu hake koutou ki te kaunihera o Tāmaki? Koia tō mātou kōrero mai te tīmatanga o ngā hurihanga I roto I te kaunihera Tāmaki Makaurau. E mātou e whakaai, e tautokongi ana ngā tūru Māori motu hake. Wā tino poto e hoa, homai tengo o te kapa katoa I te matatini? Hātea. Mā hātea riro te kapunei. Kia ora rawa atu koe, kia ora mihi ana kia koe, kia ora rā.